Partizan spremno očekuje novo odmeravanje snaga sa večitim rivalom. Crno-beli subotnji okršaj sa Crvenom zvezdom dočekuju kao lideri na tabeli i jasno je da 172. duel najboljih srpskih klubova može bitno da utiče na ostatak sezone, ne i po pitanju šampionske titule, ističe trener tima iz Humske Igor Duljaj. Ne verujem da je ova utakmica presudna, ona donosi kao i svaka druga utakmica 3 boda, tako da u opticu ima još 42 boda, tako da svaka utakmica nam je bitna, kao i ova sutrašnja. Naravno, ona je specifična sama po sebi, tako da verujem da u gradu vlada veliko interesovanje za ovu utakmicu, ali još jednom da se ponovim, ne verujem da je ova utakmica presudna. Trener Duljaj veruje u snagu svog tima, ali dodaje da je Zvezda dobila veliko pojačanje povratkom trenera Milojevića i da je on mnogo toga doneo ekipi. To je jedna velika disciplina u samoj igri, tako da će biti izuzetno teško, posebno što će Crvena zvezda imati veliku podršku svojih navijača koji čine fantastičnu atmosferu. S druge strane, ja moram u svoje ime i u ime igrača da se zahvalim na ogromnoj podršci Partizanovih navijača koji čine veliku snagu Partizana. Veliku borbu sa večitim rivalom očekuje i kapiten crno-belog tima Svetozar Marković. Da damo svoj maksimum i da pokušamo da budemo koncentrisani 90 minuta i da ispunimo zahteve koje je šef traži od nas. Jedan od nosilaca igre Partizane proteklih dana kuburio sa povredom, ali veruje da je spreman da istrči na teren. Ja nisam trenirao 7 dana, ako se ne varam, sa ekipom. Danas ću odraditi prvi ekipni trening, pa ćemo odlučiti posle treninga da li sam spreman. Ja se nadam da ću biti spreman i da ću sve od sebe da budem. Svi se dobro sećaju decembarskog okršaja u Humskoj, kada su crno-beli slavili sa 2:1. Partizan je osokoljen ovom pobedom, ali su uvereni da ih na Marakani očekuje znatno teži posao. Sasvim dve različite utakmice. Moram da primetim da su naše komšije takođe prihvatili tu medijsku ćutnju, da su dosta pažljivi u odnosu na prošli put kada su davali jake izjave koje su motivisale moje igrače. Sada je priča sasvim drugačija. Drugačije Crvena zvezda izgleda u odnosu na mesec decembar, drugačije su okolnosti, igraju na svom terenu. Dug niz godina Partizan nije osetio slas pobede, tako da biće sasvim drugačije u odnosu na onu utakmicu koja je bila pre nekoliko meseci. Utakmica između Crvene zvezde i Partizana u derbiju 24. kola Superlige na programu je u subotu od 17 časova na stadionu Rajko Mitić.